Christopher Bibanza Katero wabo Shenya yerekera mano mu kuvuga motoka zempaka bwanyuma yo kuhendera umwanya gwa mukaga abavugiye 17 ekiresere yaye bembera batayi baba kutandika kuvuga empaka busya empaka zibira hari mwese gwa resort kandi zimanyirwe nkaro ka Lake Mburo Autocross zisingirwe Ronald Sebuguzo bwa kuvuga Ford Fiesta kandi ogwa kuratirwe Jonas Kansi mu mwanya gwa kabiri rero katera biro wa mukaga Didas Masko yabo wa mwenda abavugiye 17 abazitabiremo abahagize nyamwinja bashyira hari kibega bakizire kushemeza bwa musayi moto Kevin Bebeto obire navuga Toyota Runex bayorekere ntaranta yo kuvuga impaka za motoka kandi akahendera umwanya gwa kabiri nyuma yakatera hamwe na MP Rukaro yotabira umuza 4-wheel drive habireho nempaka za picha habakazi babiro bezitabiremo kandi mu bakuru Scott Nicholson na Singire yasinse makura yabo akabirere mpangari Sharifa Katete yabo akashatu kandi mbato Miguel Katenda Singire Jerome mubiri yabo akabirere Jonathan Katende yabo akashatu turi mu politics turyo mu kugira ngo tuhagire abantu bitu ezezi kuruga Kenya zikijana muteka teka ng'abanyakenya bo tubakora hesente abwa ruhanga niyangaliye ntekateka mu CRC ntekwa profilinga abo kwa natamburaje munonga nito tukatuze umuza South Africa abana bitu bafuke motoka abana bagambora nyankore nkitu ebigenderwa bya NRM manifesto ya NRM no kutungura Uganda kandi kutungura Uganda hari kibakweta mu rujungu domestic tourism hateji obuno burambuze obwambaro obw'abanyayuganda mu Uganda niyo bakweta domestic tourism wareba abantu abaryaha ukareba intase ryaha ukareba abashubuza abaryaha hati niwo ka chairperson wa Entrepreneurs League ya NRM no mugisha ahabwa abantu abaganyirwamo ahabwa ubwenge bwa arkanye kureta entunguka keji umuntu akaganyirwamo akabasa kumanya intase yatungomuka akayamba abana be kuzo mu ishimiro nyinshi akare akayambeka ye okutunga byo kurya ahaneze bose namani bw'abantu bambara tubasima mu no kuva mu bagezi